Ni kurinde kandi ndakomeza nkubungabunge humura. Courage. Ndagukunda, I love you. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Yego kara. Ende niko cakabogi nkwerekeye tuntu twikorera. Yego. Hari utuntu tugiye kubanza gukora. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifuriza komeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye. Umunsi ku munsi mabwira ngo turakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira yuko namwe mukunda ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Aho nangira mu Rwanda mbasuze ndetse nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda bana kujya nsuza abantu bari muri diaspora. Mabwira ngo turabakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho. Nyiritwa Muhire Jason, imbere yanjye ndi kumwe na Karabo K'Imana Patrick. Waje kwamamaza no mushinga nazo wari umushinga n'umushinga ukomeye cyane. Ubu hari abantu batangiye kuvuga ngo ariko se ngo kano ngo kazajya gahora ku maca, ari abantu ngo basigaye bambona bakarwara ikirunguresha banza baziyahura kabisa. Kuko ngiye ndashaka guserera mu mitwe yabo nk'isereri, ndashaka kuguma mu mitwe y'abantu babyange babyemera, ahubwo umuntu uzi ubwenge nkundi ko nabonye abantu barihaye kumva ko ngiyewe ntakwiriye kuza ku macano, ndaza uwo bibabara telefone yazayifata ikubite hasi ayimene, undebera kuri mashini nabona atanyishimiye azayimene. Ubu gahunda ihari ni ugukora, nge niko kazi. Yego, hari abantu rero babumva ko abandi bakwiye kuza ku YouTube, birigare byo nabyo nirondaru. Kumva ko abandi bantu bakwiye kuza ku YouTube ngo Karabo ngo atari ukwiye kuza. Wowe bitekereza gutyo urinde uri igiki kandi ufite umuntu. Dore hari icyo twahuriye hano ejo bundi hano Nyamirambo, hari kabari umusekretari ho hano uzamutse hano kuri Bauba hano ujye mu kabari. Umva se nangiye kureba uyu muntu waruriye, urumva hano bahita ngukira kuri kano kabari ntago nkibuka kuri Bauba. Oya ntago ari kuri Bauba. None narahageze Nyamirambo hari ya hafi na 40. Yego, umusekretari arambona ngo ariko ngo akasi kakantu ngo kajya kavuga ngo runaka sinzi uruntu Caritas yavuze nacyo nigeze kuvugaho kiraho kidafite pfo na ruguru. Noneho ngiye kwinjira yanga ko ninjira, uzi cyo namukoreye nabwo ni wanze ko ninjira ati ndaje nkwereke ko Karabubona kuri YouTube none hatandukanye. Direct nahise mpamagara agiye kubona abona imodoka ya Ribu na polisi biraje, nabwira nkafunge akabari tugafunge cyangwa tukihorere. Ansaba imbabazi na nyira akabari aratakamba, icyo security ndakibwa ni uzabanze ujye kogoshesha ibyo byanwa byawe banze ari byo bigutera icyokere bigatuma ubura ubwenge. Yanga ko ninjira, yari yanze ko ninjira. Ibase Urumva rero ko ibintu dukora ku YouTube hari abantu basigaye babifata bakabigira seriye cyane. So ubu rero ndaje mpangane namwe narabamenye abenshi. Ushaka guhangana nanjye azabibona. Yego, Yes. So rero uyu mwenda ubona nambaye ni ministeri yaje gukorera irimira promoting YouTube yabo channel. Ni ministeri ikorera Burundi ifasha abababaye, ikorera hari ahantu bita mu Kinama. Mu Kinama urahazi? Hari Bujumbura kuyibarabara rya ntago mazi neza rwose. Yitwa Tarsis Ministry. Bafite na channel yitwa Tarsis Hope Ministry TV. Abantu bazi no kujyaho basura ibikorwa byabo, niho bambwiye bati Karabo turashaka kugira ngo ube brand ambassador wacu. Niwo ubu wabaye brand ambassador. Ubu ngubu mpari ntahari umusibesho turajya Bugande, naho turajya gupromoting ibikorwa mu Bugande. Hamuneka bize kungandira akanyenyeri nanjye turaraba mugabo. Ahubwo dore si ngwino tuze. Nahaze rwose. Emma ngwino mbwira. Reka mushakire intebe. Ujye kumushakira gate. Ngwino hano. Reka mushakira agatebe kwegeye. Uranywa mitsingi se? Ngenda kugurira mitsingi. Cyayishobora se uranywa iki se? Umuhogo. Nako ndamubwira kugurira mitsingi. Rwose. Suza abantu ariko. Nabaramukije cyane. Muraho neza. Nta mukiri uvuga cyane. Birasaba ngo mbegere. Muraho neza. Turashima. Yeah. Yatangiye yadusobanura tubwira ko mufite company ijyanye no kufasha abantu batishoboye, ariko ikabikorera mu gihugu cy'u Burundi. Ikora gute? Dusobanure mu magambo nyine yimbitse. Je nitwa Kire Emmanuel, weshanze ku izina rya Speedo. Sanzwe ni umunyamakuru mu Burundi, ariko nkorera mu myidagaduro cyane mu bya sport. Yego. Rero iyi ministeri yacu ndi CEO wayo, byumvikana ko ari manager. Hariho boss wayo sanzwe ari mu gihugu cya Amerika.
rero iyi ministeri yatanguye kera ariko itangura yihishije mu nyuma iza kuba official kubera ko twari tumaze kuronka autorisation. Rero iyi ministeri yacu yitwa Tarasisop Ministry, dusanga dufise ahantu ducisha ibikorwa byacu yitwa Tarasisop Ministry TV. Ibyo ikora cyane cyane ni gufasha abatishoboye kugarukira ku bantu bagwaye babuze ko ntibava mu bitaro, gufasha imfuvyi, abapfakazi, ababuze kirengera muri rusangi. Yego. Hari benshi bumva icyo gikorwa mukora ariko bagatekereza yuko aya mafaranga mushobora kuba muvana mu bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, batekereza ko mushobora kuba muyibikaho cyangwa se mukayarya. Wababwira iki? Ikintu nobwira abantu ko badukurikira kuri screen nuko icyambere cyo twe nta muntu rujya gusaba amahera ngo dufashe ngo tugende gufasha abandi. Oya, twe turirya tukimara, ni kuvuga boss arirya kimara kugira ngo ashobore gushikana ico gikorwa. Nta muntu tugenda kugira intererano ngo duterere ngo turafise igikorwa kiniki no. Twebwe nyene twe twimenya hama tukagira, ariko ntitwanka abashobora kuza kudufasha kugira ngo igikorwa gitere imbere kubera si company laba big iracari ntoya, wumva yuko yoterera mugabe twe ntidushaka kugenda mu mihana cyane mu bantu ngo duterere ngo kugira tugende gufasha abantu no. Muri duke dufise nitwe dukoresha ama tukagenda gufasha abandi. Yes. Kare batanya avuga ati nabaye brand ambassador cyangwa se ngiye kujya mbavuganira. We mwagendeye guki kujya mu muhereze iyo post? En fait kuno twabigenjeje kwanza ntitwari tuzinanye bwa mbere. Kandi areze igihe ntabaye birabaye official ko abaye brand ambassador mugabo twari dusanga dukorana, yarigeze no kuzi Bujumbura marayo hafa amezi 2. Ari twe tumutumye ko. Rero ntitukovuga ngo twafatiye kuri iki kiri ariko twarabonye ko muri business yacu reka nayite business muri ibikorwa byacu tkozanamwo abantu batamenyerewe cyane kubera nkuko yabivuze abanagira irondora ruhu bakavuga ngo umuntu ameze uku nkabyo bavuga ngo babita gute mu Kinyarwanda sindi abagore basi kavuga ati abagore ibi bintu ntibo bikora kandi ugasanga barabishoboye bakankubaha akazi kandi babishoboye. Rero nico twashambere ko cyangwa kwibwira kati reka tuzana ikintu abantu benshi atamenyereye kugira ngo uwo muntu tumushire hafi yacu kandi nawe ntiyatwankiye byaragenze neza tumaze kuvugana nk'inyuma y'isome nimwe yashiye azibujumbura rahamara kwezi n'igice yongera aragaruka. Ubu rero twaciye ngaha tugiye mu Bugande turavuga tuti ntitwohaca tuguma tubandanya tubanze duce kwa Karabo nawe tubanze tutemberane hirya hatandukanye tumaze icyumweru cyose ngaha. Rero ejo canke hirya ejo turabandanya Kampala hama twongeye tugaruke Bujumbura. Bivuga ngo ejo mu gitondo cya kare mufite urugendo bijya i Kampala bihindutse ejo hirya ejo. Yego. Kana Karabo turajana kubera ego na Karabo turajana kubera twaramaze nkuko mumva yaje mu Burundi aho henshi tuzoja bishobotse tugezongera tujanye. Yego. Yabaye brand ambassador pana mu Rwanda. Yego. No mu Burundi. Hose. Ni kuvuga n'igikorwa gikenewe kuba mu Burundi tuzomutuma kaze agire. Ya. Ko numva. Umvikana ni Kampala. Imana no uyu munsi nabaye Karabo neza. Ubu nuko ngo ingoma zahinduye imirishyo. Yego. Umva nkubwire buriya nkubwire. Oya uzi se. Buriya muhire. Yego. Buriya Imana igirebera abantu babona ko badafite kirengera. Amen. Imana ikagenda idukorera ibintu abantu benshi badatekereza. Bizagutangaza umunsi naje hano mu kiganiro nka parika imodoka hariya ukambaza nguriya muntu muzanye yitwa ndi. Nguriya uparitse imodoka hariya nindi. We nzagutungura muri iyi minsi. Ugira ngo se ni mu minsi ya kera nkuba bangaba. Usibye kuba baje hano mu Rwanda. I Burundi baranyakira ariko hano ninge wabakiriye. Buri kimwe cyose. Nige kireba n'abarundi babyumve ko abashyitsi twabakunze nkuko namwe mudukunda turimo turabitaho. Yego. Mu biganiro turimo turagenda tukakora ibintu bikagenda neza. Simwa nezerewe cyane gose. Imana ishimwe rero. Ubwo rero ndumva ari ibyo twavugaga ndumva namureka akaba ariko hari nundi mukobwa yaza akadusuzaho gatoya none ngiye nkahita nagisera kuko ibintu ngiye kuvugira hano. Ega ni uvuga no hagaze n'ubundi w'abantu barakuzi. Wowe ibiganiro ngiye kuvugira hano ni ibindi ndagira ngo bataza kubyumva kuko hari ibintu ndi bushaka kuvugira muri iki kiganiro. Yego. Uwo mukobwa se nese twamuha ikaze nawe akaza. Emma asante sana. Yego. Yego. Ngwino usuza abantu di. Humura rwose humura nugira ikibazo. Ngafite ikibazo ngo yabonye abahungu binaha ngo batereta cyane. Akira fata mikoro. Mura ntawe kurongora humura genda gake. Uraho neza. Yego. Bakwita nde? Banyita Indutira byose parfait. Yego. Hakuvuga neza. Nawe uri umurundi. Ndi umurundi kazi. Umurundi kazi. Yego. Yego turakwakiriye. Murakoze.
Karabo mwe musanga muziranye Yego. Iyo tuzanye by'umwihariko. by'umwihariko Iyo tuziranye cyane mu bintu byinshi cyane. Ariko ni inshuti yanjye cyane magara. Bibabwira ariko bibabwira. banambwiye ngo uri no muririmbyi Bankure hejuru. Bankure hejuru yegereze mikoro babwire neza nabyo. Karabo turazinanye nyine. Yego. ni inshuti yawe. Ni inshuti yanjye. Amen rwose. Kandi ntubivuge ceceka. Ntago ari akabati yari kubivuga. Ambwiye ko nawe uri umwe mu ba member cyangwa se mu bafatanyabikorwa bino nayita ngo ni company yego. Bayita Tarsisi Open Initiative. Ni ishyirahamwe ryo gufasha imfubyi abapfakazi banawunikora. Yego. Yego. Wowe ukaba ushinzwemo iki? Ndi umuririmbyi. Yego. Bivuga ngo ba bantu baba baraheranywe n'iki cyangwa se bafite agahindura baririmbira rwose imitima ukayihembura. Yego, umva muri Tarsisi Open Initiative hariyo impano zitandukanye. Wenda ndi umuririmbyi ubwo na kamera ndabizi, ndazi gukamera. Ibintu nk'ibyo. Nabyo urabizi? Yego. Ntabwo rero nzirukana Jado. Zamwirukana uze nkwihera akazi. Ubwo ibijyanye no kuba mwarateguye kuba muza mu Rwanda igitekerezo cyaje gute? Cyaje gute? Kuba mwaraje mu Rwanda. Twaje kugira ngo tumenyekanishe channel yacu. Ibi bikorwa dukora bya Tarsisi Open Initiative. Yego. Yego. Ubwo muvuye mu Burundi no mu Rwanda mufite ubwo n'ishami narigita ko ari ishami ry'ibikorwa byanyu mukava mu Rwanda no muri Uganda. Siko biri? Yego. Hari mumaze gukorana mu Rwanda. Dukorana ibiganiro. Oya, mukorana wenda ibyo bikorwa wenda byo ko wenda mwabafasha cyangwa se mwabegera. Oya, ubu kubera tukiri bashasha. Turatangura gukora icyo gikorwa. Yego. Muganda tuvuye muri Uganda tuzohita tugikora. Muzate mugaruka. Yego. Okay. Bazoca bagaruka. Tugaruka. Amen. Imana ikurinde kandi ndakomeza nkubungabunge humura. Courage. Ndagukunda, I love you. Je t'aime beaucoup. Yego kara. Ende niko ye cakabogi nkwerekeye tuntu twikorera. Yego. Hari utuntu tugiye kubanza gukora. Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.